nugui man khana ani buskango risak kurang tabuk je Tipra idol hina second round ni je tini je final ro je bono winner ebaka Goplay ka Goplay bisinte nor nugui man khana Smaiti riang na Plong Smaiti riang ini ka nona pulana lamsago Swrangchati habano bakhasse bomahai matung hatini ni final lo nungje Goplay ong mani Onek tong kawai nama tong ka, tabuk ang first ka ya khasrak. Nung nogorogo bomahai ke one six family tini o jaga Goplay na nung to thanai je semi final lo second round tongman je hediba tini to winner seven thaka first hediba first position belena happy hediba bomahai matong nung one six hediba One suka hijack ya, but ani main to one suka hijack cuman ke ang best performance ni na nak. Ang nai ini na one suka ko hijack mani first mana among ka one suka mai. Nung to tini kaisa scooty man ka hediba TV kaisa ko le second na TV na scooty kaisa man ka scooty le nung tam khane ta boma hitel na Oh madang saya ko kawan family ro. Ketika masuk nung o tabok nung pot ya o scooty na le nung khalai te rine na nung musal na na family ro na ke bana rine Sebenarnya jalan na ring ya and lokal kelab ani makasih ani je hard work angke ani desa man te ani first time ang umur chip famous so ang umur nang khalia ang orang dum thak pang use kaya nini loge je tai khorogpuri to nung loge je tai khorogpuri dok nung hai na to thangmi maya borong baile nang tam kok sanai bong bagai winner thangmi maya amaya judge from ta channel khana tam ke jotoni no best aron kisa bai no kasa ma khela thunga te kharcha la jitna na na duta dola hai live competition no sa hai tong lagai mase le thanai no and amo bakha bai na ni ko ya ang bong no bo ore congratulate marun bong ni je khorang ro onek kaham bela hambai no chung ke man ka gai cha kam do khnai man khna thanai bisiro haito first season ni Tipra idol TPADC hapang bai jugali jak ba thamuk jak taklai second season Tipra idol yaba o Tipra idol batai lai man bisinte bono Goplay angoi belano khusing jak oma heke phainai bisirago bo nai mano hene ang wansogo TPADC hapang ni bisinte tamo sapna jagna oma tene nor nai tongbi Swrangchati TV channel hambai hakka ham